a Eucharistia. Kapamilatan daring panalangin at kanta, makiabeta mo king balang metong, banagawa tayang makabaldugan iting kapag masusyan. Yabetala ka ring panalangin tamo, dig magpasalamat, Barangay Nueva Victoria, Divino Verbo Coral, Ramil Mel Jimenez and family, Jen and Ernest Lumba and family, Eileen Nukum and family, Marisa Reyes and family, Maxwell, Brian, and Brielle Samson, Lita and Max Cabi and family, Leonida Flores and family, Soledad Dizon and family, Kimberly Nicdaw and family, Adrian Tayag, Marina and Ashley Tayag, Arwin Tiglaw and family. At din kapag nasandari, Christine Cuyugan, Janela Maniago, Mayola Maniti, Raquel Lerum, Francisca Garcia, Teresa Tapnio, Jade Luis Sarmiento, Raymond Jonalyn Sampang, Sophia Lerum, Arnold Catherine Manitin family, Aaron Reves for his recovery, Eli Gold Gorospe, Asuncion Yusi, Gracita Sikat, at ding magmasusiking kayang kebaitan, Cristel Ann Paras. At para karing kaladwadari, Virgilio Lourdes Makaspak, Reynaldo Quezon Sr., Danilo Sampang, Elisa Onopre, Alfredo Reyes, Purificación and Rogelio Lacson, Filomeno Miranda, Victorina Mercado, Delnacio Tiglao, Roberto Tayag Sr., Diosdado and Maligaya Nukum, Kenneth and Abel Tayag, Restituto Nukum, Regina Garcia, Lolita Tayag, Ernesto Macabali, Alexander Macabali, Elizabeth Macabali, Felisa Macabali, Juan Macabali, Felisa Muñoz, Godofredo Muñoz, Marlene Baez, Corazon Yusi, Darwin Tayag, Juanita Nicolas Kunan, Dorotea Malang, Marisa Valencia, Alejandro Jonathan Gomez, Diosdado Juanita Manuel Gomez, Carlota Emmanuel Tayag, Constantino Lising, Cesar Malyares Sr., Roy Aguas, Nilo Enfe Colina. Abe-abe tamong ening mamuge kang Kristo, kapamilataning kayang pari at makiabe king pamagkanta, king pamuklat adalit, talakad po.
Miti puntam kitagyunig pa ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin. Maya pa bengi po kaya kongan. Maya pabengi po among. Kapatad siyanta rin kaya katang kasadanan bata mga intudid magmasusi. Kareting banal na misteryo. Aminan ko king Diyos ang pamakadulo. At kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip pangamano, ang pong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gewa, king maya pasak, sukat ko sanang depat, kasalanan ko, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapo ko, kang nuwa na Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakadudwan na katamo at king pangapatawad na rin kasadanan tamo, idala na katasana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, o Diyos sa igpami, kapamilatan ding regadong babiemo kaya kami kaya tiking yato, mira kayanan kaya sa aking biemo, antabayanan mo kaya sana king sablang daraptan mi, ban miras kaya king sadaning kayarian mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabiyat magari kang bemot ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. King mit mong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamong ngeni king amano ng Diyos.
Pamamasang iba't king libro ng Propeta Mikyas. Gino, ipakit mo ing ikapining pastol ding kaya kang memalen. Agyang manok na nga lang dili-dilira king libutad ning kagubatan. Atin pa namang gabon na mataba, ama kapadurot karela, payin tulutan mo lang munta, at pakapangan king malabo ng pastulan ning Basyan at Gilead. Antimo king milabas sa panahon, gawa kang milagro para kaya kami. O Gino, antimoing depat mo, kanitang leko mo kami, iba't Ehipto. Ala ng Diyos sa antikeka, o Gino, patawaran mo la ring kasalanan da, ring kaya kang memale na mitagan. E mandatili kabang kabaing mua mo, nune matulal mong ipapakit kaya kami, ing alamong kupas sa lugod. Maging mapaglunos kang pasibayo kaya kami, damusakan mo ring kasalanan mi, at yugsemula king kalalamanan ning dagat. Ipakit mo ing katapatan mo, at ing alamong kupas sa lugod, karing kaya kang memalen. Ding lahi ng Abraham at Jacob, antimoing pengako mo, kanitang minunapang panahon, karing makatwami. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, mapamakaluluya at malaming Gino. Mapamakалuluya at malam ing Ginoo. Purian me ing Gino, o kaladwa ko, mabilog kong pangataw. Purian meng lagyo ng banal, o kaladwa ko. Ing Gino kaya kayang purian, sablang kaya ka na pepanabang, emo sana kakalingwan. Mapamakалuluya at malam ing Ginoo. Ing sabla kong kasalanan, kayang pepatawaran, at kaya pa ng sabla kong kapanamdaman, king kamatayan kakabos na ko, ing lugod na at lunos, babiyan na kanako. Mapamakалuluya at malam ing Ginoo. Eya tatanam mua kenuman, o mua mo sanang alang kapupusan, e nakatamo papatulan, king depat tamong kasalanan, o abyas na ning dapat a eusto, at ing kamalayan. Mapamakалuluya at malam ing Ginoo. Nung makananuya katas sing banwa king yato, makanya niya ing lugod na ketang ating takot king Ginoo. Nung makananuyang marayo ing aslagan king albugan, makanyan lakarayo king Ginoo, ding kasalanan tam. Mapamakалuluya at malam ing Ginoo. Talakad tapo, ban parangalan, ing mayap a balita. Sumisi kayo at magbalik loob kako king mabilog yung puso. Uling maganak ako at meet mo king lunos. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka, antemorin. pamipasyag king maya pabarita, agpangkang dukas. Ligaya kaya ka, o Ginoo.
King panahon na ita, dinapit da kang Jesus, ding da kalatalapan yung ilbis at makasalanan, ban makiramdam. May bubulungan na rin pariseyo at ding talaturuning kautusan, ngara, makisalamuhaying taong iti at makisudo kareng makasalanan. Inya sinabi ng Jesus kareda, iting tadimhaga. Nga ng Jesus, ating metong ataong ating adwang anak ka lalaki, nga naning bungsu, tatang ibiyem mo na kanakuing manako. Pinitna na ning tatayng bandina kareng adwang anak, kay ba't ning mapil na yadopi sa lina ning bunso, ing mana na, at mintaya king marayong bansa. Daradana na ring sablangayab lina, karinada ginastos ding pera na, king eustong pamibiyabiye. Inya nga gastos na langan ding pera na, may kamaraguladanop king bansang ita, at medipit yang emunano. Inya may gipagobraya king metong atang mabandi king bansang ita, pepapuntanin iti king baryo ban manese babi. Buri ng paksabyan ning sarili na, buri ng pakabsyan ning sarili na, agyang kareng bungang tanaman kakanan daring babi. Dapot alang minyekeya. Inyang apisip-isip na ing kabiryana, nga nang mekabalak, karaka naipos tatang kuat sawa-sawa lang pamangan, kabang ako mamate akong danop keti. Magbalik ko kang tatang kuat sabyan ko, tatang may kasala ko king Diyos at keka. Ako karapat dapat mayawos panganak mo. Ibilang mo na ako mong metong kareng ipos mo. Inyati na lakadya at migbalik kang tatang na. Marayuya pa ikit na ning tatana at tutuyang medunos. Inya memudayang sinalubong keya, kinawul net penuma. Nga na ning anak, tatang mi kasala ko king Diyos at keka, ako karapat dapat mayawos pang anak mo. Dapot sinabi na ning tata, kareng ipos na, mamalagwa kayo, dadaya kening masanting diring imadan at ipasudo di keya, pasuluran niyang singsing at sandalyas, kuwananing pataba na biserong bakat patenye, mangantamot magsaya, uling anak kong iti, metene, dapot sinubdi ang mebye. May bating ya, dapot may yakit yang pasibayo, at may gumpisalang migsaya. At yung kanita king marangday nga nakapangane, inyang pauliya at malapit na king bale, may karamdam yang tigtigan at terakan. Inaus na yung metong kareng ipus at kitnane, naning madidiyari keti. Pekibat na ning ipus, dinatangya po yung kapatadyo. Pepapate na yung tatang yung biserong bakang pataban, uling kapatadyo, may balik yang mabye at alang sakit. Mimwayang pangani at ebisang lungob, inya din waling tatat inarune. Dapot sinabi na, siwanda kayo kilubding da kalabanwa, at kapilan manera kayo pepaso kadadog. Agyang misan mo ko dininan, biserong kambing, ban pagtawan ko na rin ka na akong kakaluguran. Ngayon mong dinatangyang anak yung yan, na minyira king kaya kayong pibansyan, karing babaeng magtinda king katawan da, pepapateye pang biserong bakang pataban. Nga na ning tata, anako, kapilan man kaya bera ka, at kaya kayong sablang bandi ko. Sukat tamong magsaya at tumula, uling ning kapatad mo metene, makanyan man sinubdiyang mebye, may bating ya, at may yakit ya. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, luklok tamo po't makiramdam king homilya. Mayap bengi po kaya kayungan. May pabengi po among. Dindam tamo kanitingal do, ing metong kareng drama, keng kilub na ning metong a familia. Actually, the gospel, more than a parable, it happens in a real life story. It is a true-to-life story. At nanong akit tamo, tamo ala ko, na king pamibye-bye bilang metong a pamilya, ating sakitan dub. Diba? At maliban ketang sakitan dub, king pamilya tamo ala ko, nating mi pate-pate at misabi-sabi.
At kaya pin kaniti, king kaya katamong ebanghelyo, kaniting drama na ning biye bilang meto nga familia, potang daratang kitang puntong agaga nakata mo, na may nasakit tamo, at ating may kapanasakit tamo, ating may kapanasakit kaya katamo, ini mo'y halos at atandanan tamong mapilang bagi. At kailangan tamo ring tandanan king biye familia. Mumunang dili, kailangan kaya katamong tandanan. Potang ating menasakit king pamilya, eya mo metong ing manasakit, anjang ing ega na gana, panamdamana. Ba tutoy ta? Naya kaya pitutuya po itang sabihan de, nga na, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Uling makanya po yung metong nga pamilya umaraya mo yung metong kareng miyembro na ning pamilya, bisakat ali, may apektuan niya ing buong balen. May apektuan niya ing buong bale. May apektuan ing buong miyabe-yabe. Kaya mo munang dili kaya katamong ganakan, potang may nasakit tamo king kilob ning pamilya, reng aliwa po kaya kayo, eko po sana OA. Bakit uling reng aliwa kaya kayo? They are very much OA. Itang bala mo naman, makalunos ko. Ako na among taong may nasakit. Ko, yun naman pot. Wari ayisip mo rin na may nasakit siya naman ni tatang mo. Mo rin wari aakakit, may nasakit siya naman ni mamo. Wari mo rin akakit, na andyang yung kapatad mo, may nasakit siya, ketang gewa mong ewasto. Kaya sanay ning kaya katamong ganakan, potang manasakit tamo, ko po masyadong OA. Uling ring adiwa kaya katamo, overacting la. Itang bala mo karelaya dudurot ing yato, bala mo ira mo ring yato, at king pamandurot na ning yato, nang madalyari. Naakakit at nanoladon, retang miyayariwang kayabe na pangkapamilya, ang mga yapektuan, karing sablang bagay-bagay. Bakit kayong palageman niyang may nasakit ka, ikang may nasakit? Yan naman wari may stressing pengari mo. Pota kala mo ikang may stress. More than nung ikang may stress, more than yapat dobling stress at tatanggapan na ning meto nga pengari. Uling pigagana ka na nga ning sitwasyon, lalo na nga ning ega na gana, at uling lalo na nga ning ega na gana, siyempre andyang yarugo, mimisip ya at migagana kaya. Kaya sana ini po yung kaya kayong metong isipan, potang lulubking kaya kayong kaisipan na ating may kapanasakit kayo, ating may kapanasakit kaya kayo, o may nasakit kayo, kayong kilub ng metong nga pamilya. Tandanan niyo, aliwa mo kayo. Ikatangan masakit, ikatangan may nasakit, at ikatangan may namdaman. Nyaulitan ko, eko OA. Bakit OA kayo? Na OA ko po ba? Adi po pero ba? Adi ba? Adi po pero ba? Itay mo munang kaya katamong tandanan. Sana po tang may nasakit tamo king biya familia, eko po masyadong OA. Kakadua, potang penamdaman tamo rin, na may nasakit tamo king kilub na ning familia, we need to learn also to respect our space. Okay? Kuding kasi nung tayo po respetuan ning kaya katamong space, pota, kumoronting tana. Okay? We need also to respect our space. Andyang king peka malapit tapang kakaluguran, andyang king peka malapit tapang kapamilya, sometimes we need to respect our space, our boundaries. Keta ka, keniko, bang kanita king pamagrespeto tamo king space tamo king balang metong at metong, bagya-bagya pare-pareho tamong kumayap at king pamangayap tamo, potang miyabe tamong pasibayo, o ma-integrate tamong pasibayo king balang metong at metong, mas lalong maging masalese at mas lalong mayan ing sablang bagay-bagay. Kaya baliw po kadugurang kapatad, tutuya po itang sabyandang eni king Facebook, nanitang sabyanda, mental health is also important. Mental health is also important. Uling kasi, kaya gulo na po ning pamilya, tamuhala ko, ne?
itang king kakaisip tam ka rin miyayadiwang bage-bage, mga stress tamo, o ing mga palyari mag-deteriorate ing kaya katang kadusugan. May apekto ning kaya katang pamibiyebe, may apekto ning pamakitungo tam king balang metong at metong. That's why sometimes we need to distance ourselves. Na ano ita? Murong tang bagya ka rin toxic pang bagya. Uling nung eta mo, murong pang toxic ka rin bagya. O nung ita mo rin maging toxic ta, no? Alam malyari at esades ingega na gana. So I hope kakadwa po at ang manasakit na kayo, ladong-lalo na kayong kilubning pamilya, in kaya katang panikwanan, learn to distance yourself. Pumarok ing neleleng bagya. Uling potang dinele kang bagya, makapanisip kang masadese. Sanapin. At potang dinele kang bagya, ka makapanisip masadese, nune bagya-bagya, akit mo ing ega-nagan ng litrato, daring ega-nagan na. Lastly, na nung kaya katamong kailangan mo ring pakiramdaman, potang panamdaman tamong may nasakit tamo, kayong kilub na ning familia. May we learn to reach out to one another. Okay? Dawa niya po yung kaya katamong king kaya katang ebanghelyo. Ing tata, mag-reach out, yan naman, king kayang mismong anak. Pero makana niya mag-reach out. Siyempre, mag-reach out yan naman ing anak. Naman kabuding tata, kabudyamin ta. Oy, ikaw na ano? There is also itang mismong kaburyanan ning metong ayanak, adumapit yaking tatang na, at emo king tatang na, nunetinggap na naman king sarili ng migkamaliya, at kitang pamananggap na kitang pamagkamali na ngayta, dinapit siya kang tatana, at itatana, tinggap ng masadese. Kaduguran kong kapatid, sometimes in life, we need also to reach out. Pero tamo makapag-reach out, nung iya naman mag-reach out, ing adiwang tao. So it should be, bala mo naman tango yan, it takes two to tango, dapat the same. Sabi, uling nung enako man sabing mag-reach out, king balang metong at metong, alam mo ring malyari at emo rin salese, ing ega-nagana. Kaduguran kong kapatid, ing pati king kilog na ning familia, it is inevitable. Uling party na yan ning bekete king yato. We would clash at emo mag-clash nun na minsan manamdaman tamo rin. Pero naning importante, sana tandaan tala rin ng atong bagay nga reti. Banking pamananda tamo ka rin ng atong bagay nga reti, maging mayap at masadese, ing pamanyulong tamo, king die, bilang metong a familia. Mumuna na kailangan tanggawan, ka-OA, kakadwa, naning kailangan tanggawan, have a space, at kakatdo, naning peka-importanting daily, to reach out, king balang metong at metong. Pot ang agawa tamo ita, makasunong tamo, at a-overcome tamo, ing sakit at problema, king kilog na ning familia. Talakad tapo. Kareng badang kayadwan na ning pakibat tamo, Ginoo, pakaduluan mo kami, ikeng magbalik kaya ka. Ginoo, pakaluluwan mo kami, ikeng magbalik kaya ka. Para ka rin sablang tao, makapiisip-isip la sana, at magbalik ing iba, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaduluan mo kami, ikeng magbalik kaya ka. Para ka rin pamuntok ding sablang balita ng lipunan, kapilan man sa ero kakondenahan, ding bulagsak, nuneso pandong maglarin karing karelang be, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaduluan mo kami, ikeng magbalik kaya ka. Para ka ring makakulong karing sukulan, pauli ring karelang kasalanan, akilala rasana ing karelang kabalantungan, at magtantulang magbayong be, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaduluan mo kami, ikeng magbalik kaya ka. Para kaya katangan, iyarap tala sana rin kaya katambye, parayo king kaya katang sarili, at papunta king iba at kang Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaduluan mo kami, ikeng magbalik kaya ka. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan tamo,
Yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong miyangon na biye. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaduduan mo kami, keng magbalik keka. Yeni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Igpaming at subanwa, parati mo keng panayan magbalik keka. Ing bangketi anong numuke pakanan, king katawan at dayaning kekang anak. Ridano sana ring mga siyasming puso, karing sisisi at maduguda puso, itinga na adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kabang darahon taya ing sarili tamo, king kapamilatan ng tinape at alak, ikanta taya ing dalit king pamagdala karing ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ng Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri po na kaligayan ni Lagiuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banala kapulungan. O igpaming migdalang detingayin, delami harapan mo, so pandake sanang misakwil ka rin sa blang bage, makapinsala kaya kami. At tayranda kami karing kalam mong espiritual, ding sakramento mong panibataning grasya, itiadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka ang Tas temor, yoring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, iting maula ng panauning grasya, yung regado mo king kaya kang pamilya, ban makapagbayo kay pinubduban. Dirinan mo king sikanan ban padalisayan din kaya kaming puso, ban nasupil din kaya kaming hilig, at kapamilatanan niti malaya kaming makasuyo kaya ka. Tuturo mo king may biyabiya ka niting lilipas sa yato, kabang ding puso may makayat na laking ay mapupupo sa yato. Oo dinita kang bering sa blang koro ring angeles karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, dahil makiabiya kami kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, kabang aming ang kakanta. Tunay kapin banaloig paiking panibataning sablang kabanalan, huli nita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami mangyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang dubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit pepasalamat yakeka. Piraso net binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kuwanan iti kongan at kananiya, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwa na yung kadis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang na yung kadis karing kayang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at minam ko kaniti. Uling iti yung kadis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, dapta nyo iti king pamigaganak hayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami.
Misteryo ng Kasalpantayanan. Inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ning anak mo, daraon mi kaya kay ting tinapen ning biyating kadis ning kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya kayong pepadiarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misudo-sudo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan may oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod. Kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya ben ang Maria yung Birhen ng Duning Diyos, kaya ben ang San Jose kaya ang Esposo, ring apostola ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni king mit mong kapanaligan at lugod mausta king pa karengamanong tiro ng Jesus kaya katam.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kadigadigan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sa babalikdan din kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabiyampon magari manggaman king alanganga. Amen. Kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimuri. Ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, Peace be with you. kapayapan, kapayapan. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, nuwan na rin mayawus king apunanan ng kordero.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, ipagkadumi kaya kaming espiritu ng lugod at tayaran mo kami ban makapakiraki king kaya kang biye. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pasalamatan tala puring baryong in charge tamo, kaniting aldong itiya pinringkeng baryo Nueva Victoria, at rin kaya katamong organisasyon a Divino Verbo Coral. Palakpakan tala po. Ring makayasain po para po king nobena bukas, ila po rin keng baryo Divisoria, at rin kaya katamong greeters and collectors. Inginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka, Antemuri. Bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dawon umeta mo king lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos.